كابيلي ولدتي حملان زوج غيتمرني ولد صديقان يلعب كورة اللي ولدتي كرهان بالطموح حناني ولدتي ريان جمجمي ناني ولدتي ريان كي ما عملوش عقبان مشلو يدار الجام وريت بالديلة يمشي هذاك الملال كل غتيدي حلا مرسال ولدي الرحلة كي ما عملوش عقبان مشلو يدار الجام وريت بالديلة يمشي هذاك الملال كل غتيدي حلا مرسال ولدي الرحلة بنقول عيد ويكي دير بالمهيد فريق الإسلام على اسم الغابة بنقول عيد ويكي دير بالمهيد فريق الإسلام على اسم الغابة يرفيها كابيلي ولدتي حملان تشجع تمني ولد صديقان يلعب كورة اللي ولدتي كرهان بالطموح نادي يا ولدتي ريان جمجمي نادي يا ولدتي ريان ولدتي دير فاتوت والقبلة تغبط عاد تروح في شقفة اللي عندنا سنشفوت الجيلة جديدة في الحكوت عاد الصرني كلا ولدتي فاتوت والقبلة تغبط عاد تروح في شقفة اللي عندنا سنشفوت الجيلة جديدة في الحكوت عاد الصرني كلا عايش جيل المفسود ولي تعوشون تبذوث الساكت دي مغرب عيش جيل مفسود ولي تعوشون تبذوث الساكت دي مغرب نلفي ضاك بيدي ولدتي حملان تشجع تمني ولد صديقان يلعب كورة اللي ولدتي كرهان بالطموح نادي ولدتي ريان جمجمي نادي ولدتي ريان سامرتي نفس بغدك ثمنك لا صورة ساكفو ترجع تذنب قولي كذنب ساتي توكرتي وتشوغل الذهب وخوت سامرتي نفس بغدك ثمنك لا صورة ساكفو ترجع تذنب قولي كذنب ساتي توكرتي وتشوغل الذهب وخوت مكانا يقبل والغي ما ترضو الطيارتي خازوك فواتك سلموس مكانا يقبل والغي ما ترضو الطيارتي خازوك فواتك سلموس نلفي هكا بيدي قد ولدتي حملان تشجع تمرني ولد صديقان يلعب كورة اللي ولدتي كرهان بالطموح نادي يا ولدتي ريان جمجمي نادي يا ولدتي ريان الزل ذا حميان مرة في الكونت مرة في الأوان دوزر شطح الإكرام السلامة إلى هنا تلويثي تستديرم فريد الزل في اللك يا جماعة الزل لك وفي قاعد تابعنا ذي تيك توك ذي فيسبوك الزل فريد 38 تمكن لا وروح صباح قاعد عندي تيك توك قاعد عندي فيسبوك وسيولينا الزل لوان ذا حميان قال بون تورا لي دو Je suis sur deux lignes, Facebook et TikTok. Voilà. C'est un plaisir de partager un petit moment avec vous. Ça date pas d'hier, ça date de très longtemps quand même qu'on est ensemble. On ira jusqu'au bout, la main dans la main. Alors, je en toute sincérité, ces derniers temps, je suis vraiment joyeux. Mais je veux dire, يدكوات صراحة يفعل عتبر تفات واقي قرنا ساعة أكسيل tu fais la prière non je fais pas la prière pourquoi je vais faire la prière je suis pas avec les الناس يسروالين كذا يخدم والله ما بلوكاك الناس يسروالين كذا يخدم la prière يسوتي dans les vidéos ونساعد هاسا قيسي البيت أقلقنا avec les émirats ثورة مبروك في الأول حدث كان
تشرب un jour اسنتيني 100 جزائريين vous êtes des arabes. ثاقي سي ستريكتومون انتردي. في اللون لا بروشين فوا les maquistes traitent les Algériens du monde arabe. Vous, oui, vous êtes déracinés, c'est votre choix, c'est votre problème, on est là, bon courage. Voilà. العناية يا نون لا كثر تسعم شطعن النيف ثورة ما إلا أسروال نون هذيك رزق أكوتي كون وين maître Berkan, je gagne l'invitation, s'il te plaît, parce que le portable, je me hâte de l'invitation. C'est très bien. Parce que, mais il laisse nous, on a dit qu'il reste d'une manière, qu'on est d'une autre, وقال même قالوا لنا مش فاهمة parce que les vidéos vont parler d'elles-mêmes. Alors, je vous interdis de traiter les Algériens d'arabes. Il n'y a pas d'arabe en Algérie. Toute l'Algérie est amazigh. Merci. في القضية كاين قالوا إذا تخدمن جريتو دوسمون ذاين يسفرحن خلاص les masques encore une fois les masques sont tombés. D'ailleurs c'est pour ça j'adore encore une fois cette chanson. ثاني merci la Kabylie, ثاني merci l'Algérie entière. Ça c'est une chanson, c'est le clip que j'ai sorti une semaine avant les élections. Et ben voilà les bonnes analyses. C'est une réalité. Pourquoi c'est une réalité? C'est un tremblement de terre à l'échelle nationale et internationale. Tous les Algériens qui parlent pas tout ça kabyle, qui parlent pas kabyle. À un moment donné, vraiment, tu vois, les propriétaires, mais non, c'est pas le cas. الناس كشاويين سي وهران سي عنابه سي قسمطي الناس من كل جهه هذه تموت من الجزائر ليترونجي tout le monde a réagi contre cet individu un pseudo historien si j'ose dire. Alors on tourne de partout en faveur de l'Algérie, en faveur de l'Algérie. L'Algérie au jour d'aujourd'hui c'est de quoi le peuple et l'armée ديون ولاش l'Algérie وكثل ساعة ولا كاسكيت الجيريين يا بلونيا ولاش اللعب ولاش ندير تيد أكلي تيدو ندير نصف قدمة تفيكون. Mais par contre votre président apporte soutien لا الحياة لا حشمة لا دين الله aux Émirats. Vous savez que c'est très grave. Mais كاينش في joyeux. الساقيس الفرح ذا مقران الفرح ذا مقران يدخل مع اللايف قال الحمد لله يا ربي إني أين كوي قاعدين في الليل ساقي حضر غاس يخنونس يا راه ولا شويه يسخنونس نكون نتفرج كان تيسخنونس ما نشوفوش ويا رايو لما قيتو راه يدوموند l'Algérie au gouvernement algérien de se mettre à table avec lui. L'Algérie, ou Madraka, il va se mettre à table pour négocier avec un charlatan de ce genre. Mais c'est très très grave. الحبس هذا كسكا ولي متر بركان مازال والي ظول مازال تسلم سلادنيني. Après نسعد ديري فيديو هسا كي تتصع دي تسارتيت. Voilà, c'est magnifique. قاعدكني دو فيديو فريمون تسكن تبحري ثورت ما عادش يدير كي دينا توجور سي بروبو متر بركان الزول فلاش ومتر بركان واش الفوليم واقيلا شو واخد معاك اصلا واخد لا ذاك لا فوت توجور لا فوت راح زف لك ناك سي توجور لا نروى ثلاث سواقيلا وي نقدر الزول في الله أول مرة. سلمات. يعني الدنيا صغاوض يوسف الحاجة مش فرح. أكسل بيان سور. صغاوض يوسف الحاجة من الدنيا بس السروال اللي دوموندي راجي دو سو متر أو فاز أوتوريتي دو سو متر à table. Non mais de se mettre à table pour un coup.
Même pas. Ah, même pas, que c'est encore pire. Zlif. Ah non, là, je suis pas d'accord avec toi du tout. L'Algérie, un des responsables d'Algérie, Ahmed Attafi va se mettre à table avec Wagé. Mais non, mais c'est pour boire, hein. C'est ce que je veux connais. C'est que ce mec scarou ya Sahara. Ah, oui, c'est vrai. Ah. On a dit, voilà, c'est aïe, viens, on va prendre un coup. Allez, mets-toi. أروح عايد نخلص قراءتنا أروح عايد نخلص قراءتنا الروج لكن لا الروج ني أدو زورو Sponsorisé par le PMU. إجز أو لا دقيقة يعني زمرة تسكر هذا اجمع لي مال جيست لو كاع في لي ديراباج كي لو كان مازال يا مزيك تشتغل انا سكرت تسعة قراءة الويسكاتا ان كي قزلا يمانيس alors, l'inex, je porte ce tien. Le gouvernement Kabyle en exil porte ce tien. La Kabylie porte son soutien. Aux Émirats, c'est injuste. Mais c'est normal, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu as dit là? Attends, on a l'autre ça, mais 20 heures, on dit qu'il y a. En fin de compte, la date du 20 avril a été décalée. Azul C'est Karim. l'opposition de l'Orient. Ouais. Azul. Ouais. Niak, le truc, la date mémorable du 20 avril a été décalée et c'est pour une fois, on l'a fêté vraiment, on l'a commémoré plutôt vraiment comme il se doit par la position algérienne vis-à-vis des Émirats. Les Émirats نتقندف في تمازيغ الشعب ثمس ديك arrivé jusqu'à traiter les Émirats que سقراها déjà دولة الإمارات وسقراها دولة الإمارات قراها سنكني دولة المؤامرات. Eh, non, la méthode, c'est la contradiction. Le premier jour et le deuxième jour. T'as vu, j'étais au courant bien avant, je peux me permettre tout le monde, qui allait avoir des représailles au niveau. Alors, le premier jour et le deuxième jour, moi, personnellement, غلين ديال لي ريزو سوسيو ودي كان نير روح عند هذاك الشتيطن روح عند هذاك الشتيطن شتب بلاك ديرك متر بركع دي لعناش قايد كان الزول باش خلات هاد السياره هذيك الشماغ باش كاين بورتو راجوتي كوم موديراتور جاري باش قاعد كان الزول ne me rajoute pas comme modérateur, rajoute-moi comme effaceur. Effaceur, voilà, efface sans pitié. هات أرجو كان راك وإذا جاري با الشماغ أرجو دقيقة باش نخدمه والله حار جاري با مون فرير الواحد راك تشيني بيغي إما ماسكين ترادوير بلا هيدي تفعل بلوكي يا لطيف والله ما يقعد يفا واحد بالك شي نوبسيون كي جي راتي بارامتر انا بارامتر دي كومونتير قلت autoriser des commentaires, mettre des commentaires. Oui, des fois, rajouter. D'habitude, ils font le plus normalement du monde. Semaine dernière, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Aujourd'hui, pareil. Bon, Inch'Allah, on dit que tu m'as dit que tu m'as dit Karim, je suis là, il est en train de supprimer. Ah, vas-y, Karim, que je n'ai pas mazalik. Ah, vas-y, Karim. Allez, donne-nous, je t'en assèque. Mais dis que Rabbi derrière ton sang, allez, donne-nous. راح كمل والي. ايش دليل راح يوال. العزري ولا ذيك كني تبرو. اكيد لا ريبونس دو لا كي كذا كي ديجا قراسم. Moi, je les ai jamais considérés comme un État. Les États préfabriqués avec des États éprouvés, nous avons un laboratoire de fan. Personnellement, moi, Qarqasen Ouigadaki, je suis dans l'Émirat, dans l'Muamarat. C'est-à-dire, l'Muamarat, c'est les intrigues, les coups bas. Un de l'Allen, c'est la Schides. Tu l'as واغيت
والله oui, bien sûr. Zoran Venet, and oui, les personnes, les institutions qui défendent réellement la question Tamazir. Ouais, La question Tamazir, c'est pas une question de folklore, c'est pas une question politique, c'est pas une question partisane. c'est l'identité. C'est une question historique. Historique et Elle identitaire. existe ou elle n'existe pas. C'est pas un fonds de commerce. Ouais. Tu vois, les institutions étatiques, ils ne parlent pas trop sur ces mesures. Le travail se fait sur le terrain par la mise en place des mécanismes de généralisation de cette langue, de cet élément de notre identité nationale. Par rapport aux autres qui font de cette question un fonds de commerce. Avec les autorités, l'identité, Exactement. il n'y a pas une surenchère. Il n'y a pas de populisme. Il n'y a ولاش pas de démagogie. Ouais. Non, c'est que D'ailleurs, oui, كمل وين. D'ailleurs, même السروالة qui n'existe pas. Première des choses, il n'existe pas. Deuxième déjà, ce qui est plus grave, il est que nous avons inventé la question Tamazir pour faire barrage à d'autres idéologies. Exact. Ah ouais, regarde de vidéos, regarde de Ce qui veut vidéos. dire, toute sa vie, c'était dans la manipulation. Exactement. Ah là là, وانت نفهم ذاك الني vraiment on fait des analyses vraiment très très claires et très justes. Ah là 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 là. Non, c'est clair comme de l'eau de roche. Sa vie, c'était de la manipulation. Il n'a jamais respecté ni sa carrière ni artistique, ni... Oh là là. أسيدي كريم الزولة فردنو غانا تنبدل ولكن كي طنزطو كريم الزول في الليل الزول عميرو شازل في الليل الزول كريم. Ça fait longtemps exactement. Ça allait bien. Très bien, très bien. نهاية تردو alors que كريم نهاية les 2 premiers jours moi j'étais étonné. Tous les lives de ces esclavagués, des esclaves au sens propre du terme, les esclaves, ou la chasse internet, les esclaves, quand on voit le نسلقي مد les esclaves. Alors, Wagin, c'est un diplomate algérien, c'est quelqu'un du système, Chiganté d'exprès parce qu'en préparation de la déclaration unilatérale de l'indépendance, Chiganté de le pouvoir algérien pour déstabiliser, etc. les services de sécurité algérienne في نقساميش على الحبس بدل النوال. Mais là où c'est vraiment frappant, ça fait froid dans le dos. Mais tu oses, en tant que soi-disant leader politique, une ordure politique, ce n'est plus Dealer politique. une ordure politique, c'est une ordure politique. Et vraiment, une chose, je suis vraiment joyeux, mais un point inimaginable. يعني يمطاو نقروا له الناس يرون القبيل اللي ندير الحبس يخلصيتن كاش يخلصيتن avant la mort. Parce que pourquoi? D'effacer son passé, son histoire de cette manière, parce que وين يكشملوك ديال البوليتيك هذه يحرش شي طوح يزرى شي يخدم مي واقي كنلقى عرفت كاش ماشي كان دو لانيمال يعدى لانيمال يستنى بريد سخان. Mais 40 ans du combat contre l'arabité, déjà auparavant, il est que je suis pour l'arabité, l'islamité, la mazirité en 3e position. D'accord. Je suis algérien, je suis arabe, musulman et berbère. Exactement. Et moi je suis musulman. Je suis fier de... Exactement, c'est ce qu'il a dit. Mais 40 ans de carrière de se foutre de la gueule de la mazirité en général, personne dans l'histoire écrade cette bêtise. C'est une bêtise mais impardonnable. Assegui porte son soutien aux Émirats. Au moins, le coin y est à l'écart. Ça ne le regarde pas. Si entre l'Algérie et les Émirats,
au moins قيم tranquille. نتا يفقد سوفغا يجي الخرجة يجي التغيوليس il a effacé vraiment toute sa carrière. يوث ماشي هذا شيفونيس يوث ماشي راكوم ماشي سلي غاس كيقرا خولا غادي ديفغي غاس نساد تورا غير غاشي اظن باللي à quel point il a toujours été un manipulateur comme tu viens de le dire. Il a toujours été quelqu'un sans principe, sans valeur. Mais remarque, il a toujours été dans les extrêmes. Il avait commencé la politique avec l'extrême gauche, fini avec l'extrémisme pour la Kabylie. De mettre les Kabyles en prison, de condamner, de mettre la Kabylie au battoir. C'est un plaisir. أرجو كانت هذيك السنت خاطر قاعد سناث يوز ماشي تساك تاكي ابري تاكي داي ناس ندهدو ذاك الدوي لي ميليتون ينس أرجو كان guerre injustifiée me paraît en devoir d'apporter aux Émirats arabes unis, leurs dirigeants, leurs peuples et leurs amis tout mon soutien, celui du gouvernement kabyle au exil et celui de toute la Kabylie. T'as pas le droit de toute la Kabylie. هاز نعاود يا قاش. T'as pas le droit de dire toute la Kabylie, y a personne qui t'a mandaté. Tais-toi. Guerre injustifiée me paraît en devoir d'apporter aux Émirats arabes unis, leurs dirigeants, leurs peuples et leurs amis tout mon soutien, celui du gouvernement kabyle au exil et celui de toute la Kabylie. ثريا مثلا والي ثلا فوتو ياك اجي كاين قد فين مليح الرب انت قدوات يقون ديارني انت عندي فيسبوك Retourne la vie de ta photo, c'est toi, Méroche. امي Voilà, qu'est-ce que tu sois, c'est bon. فوالا انا قدوات يقون ديار نكني اسمي اللي هذا دي الجزائر شنو برومني ان فوندردي مسحت شهداء il faisait vraiment chaud je me suis mis en qamis avec un ami je t'ai juste informé Massa Saloual la personne avec qui j'étais يغلبيك مليح النيفو كي يعاود ليدوكاسيون شكوا سميت دلولو tu peux être sur ولا فوالا ذاك avec مازوق ندور بالك جالس نابورت كي بلا بدا كيعاود كنت تصرف كاع ياك إعادة التربية هاكي يخدم إعادة التربية شكوا سميت دلولو alors تخدم المشهر ندير المدينة et en plus moi c'était une tactique si voulu نعاود داودا زرير نقيم 10 أيام des jours de discussion chaque jour. Est-ce que c'est faisable de faire cette vidéo ou pas? C'est pour vous déstabiliser وتخدمها. D'accord? يلا قدرة الجامعة وكشي مع الجامعة دار زيادة الجامعة كان تخدم إيه ثورة non seulement la photo هاكد يقون ديار في السناث la situation amtagui tu portes soutien et les Émirats au détriment de tous les Algériens et avec la Kabylie se trouve de la Suisse. C'est ça ta politique archaïque, c'est ta politique à Douceau. C'est vraiment honteux. راحت ناظمانيك هاد الاوان باين شهري تعدى 75 وقولي جات صوال ذكا صوال مقرود بلي مولان هو الغرون هو الغركي كريم مازال ابراو نتساعد على دوزيام فيديو تكانوس الشطاح في لي ميليتون زل Ouais, personnellement, Méroche a tenu la vidéo. Mais le problème, Méroche, tu connais le Makou, tout ce qui est l'islam, même si t'es pas musulman, pratiquant, t'es juste musulman, ça, il faut pas les calculer sur ce niveau-là, tout le monde le sait, le max, c'est la destruction de l'islam.
Ça va vite à Amérouche. Ça, tu te casses pas la tête, il y a un acte de ça. Mais le problème qui se pose, pourquoi il n'a pas soutenu Israël quand elle a brûlé? Et pourquoi ils n'ont pas fait des publications comme quoi il soutient Israël? Alors, il a pris le drapeau d'Israël. Pourquoi il l'a pas soutenu? Moi, personnellement, j'aurais cru que Farhat allait soutenir Israël, à dire à ses macaques d'aller aider Israël. Tu vois que Farhat Mehani, aujourd'hui, c'est un président sans peuple. ماشي كان نو 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 الساق نو الساق يفضح الدكاريم يفضح الديمانيس وري لي راه ميم با وري زمير راه ميم با ديري ذا بلانطو ماشي برزيدان اي اولا كي برزيداني واه دو سميتر كاكي دو سميتر سمحي دو سميتر دون سيت سيتوياسيون لو كان يقيم ليكار وهنا ils sont où ces conseillers soi-disant qui se la jouent politiciens ça c'est des politiciens ils sont où pour lui dire attends c'est une bêtise Ergazagin il attaque la majorité en général il s'attaque à l'Afrique du Nord à l'identité algérienne كنت بغوتي musulman ou pas musulman tu dois prendre position ما توا les autres régions d'Algérie حركين ديالك والسنار والست قبايليت oui un exemple juste mettre Berkin demain il monte dans tes lacs demain هذه سعيسل il fait que déclencher Maziren et tu verras il faut voir tu sais dans les chaînes de télévision pour dire et le peuple on touche pas à Thamazir même qui tu peux faire tout ce que tu veux comme le crétin il est parti parler dans des chaînes Émirats comme si c'est la chaîne officielle hein c'est la chaîne officielle oui oui allez le laisser tranquille c'est faux il mérite 15 ans plus entre 5 ans et 15 ans même plus il mérite que ça même plus parce que pourquoi après Berzit ميروش قال انا كيديني خديت تخصط كان صغرك البيرين تقرعني نعشم الطرطر ايتي نابورت كوا بنزيد فرحة مازدا ايتي كو دو لا ميرد ولاد كتشيني وين on le calcule même pas il mérite pas d'être calculé وين c'est bon on sait يتشطف à quoi c'est في الماس on va attendre le 30 à Mirosh on va attendre le 30, ils vont extrader peut-être Excellent, Inch'Allah. Ah bah ça sera, on fera une fête. On fera d'aller à Paris, on fera une fête. Ah oui. Pour moi. Ouais. Si les autorités algériennes, il faut pas extrader Axel Blabassi, il a dit comme des Français. Tant qu'à Saint-Dina, il va commettre des bêtises, il va dérouter le macaque. C'est نحواجي تزيد قربنا اللي ديتنا قربنا حوايج يلحبس شويه انت لا شعر الله بها حوايج ازرق قمي ماشي ذا الوقت مازال بس هذه يقيم دينا هذا هو الرئيس ديالنا وي ذاكي كان هناكي ونمدوكلو هناكي ماني وثيد الحبسه شهرين نخدم يس هناك داكش كنات داكش جامي تصوت هو لاقي هناك خليه يموت لهاكي الكلب il est plus utile pour l'Algérie هذه يقيم دينا هذه فرنسا ما حق ربي يا يتمثلنا رداس خنونس هكاك دينا غير نشوز je m'attendais à tout j'avais quand même une petite importance parce que il a roulé sa bosse parmi les grands ما دادر غريفاس نسايد سادي logiquement t'as pas le droit d'être bête ما دادر غريفاس العربي مقران باراي مولود معمري ديت حمد t'as pas le droit d'être bête او c'est grave سي grave ناك مسري غير لا فيديو ياكي يا ريت حريكه كيفاش نيسا ديزمو بوجي je porte mon soutien total ton gouvernement Kabyle en exil et toute la Kabylie atfal القبائل ترى ناس شارلاتون comment ils vous considèrent heureusement que l'Algérie la réalité. Bien sûr, il n'a pas. Ah, c'est les très bien, on n'aime pas
ما تهضر كان قراسي فرحت إنيت لي ماكيس تقرر القبايل باسكو القبايل on n'est pas 250 personnes. Mais سمحي ثاقي ضرباكي يخدم. Pour une fois, il n'aide pour toute la Kabylie, Chahmiti Dina. خاطر كاكي il assume ses responsabilités devant l'histoire demain. Amuk, l'Algérie, il a bougé avec son État et ses services de sécurité. Et toi, le seul qui porte le soutien aux Émirats, c'est bien lui. C'est honteux. يعني لو حركيزم ناس يفقد عيناني ثورة هكا شوية غادي نغاو نساعد une vidéo là où il avait demandé des excuses au monde arabe. إناياس غلطني إناياس نجعل نكون سي لا manipulation du monde arabe contre la Kabylie. En fin de compte, je vous demande de me soutenir pour l'indépendance de la Kabylie. Je l'ai préparé la vidéo, ça c'est dire. Il demande le soutien du monde arabe pour son projet à dessous. Je voudrais ajouter deux mots. Première des choses, avec les deux Émiratis qui arrivent à la façade de l'ONU, les deux personnes, c'est des stagiaires, ce ne sont pas des diplomates. C'est des stagiaires pour te dire, il fait toujours dans la manipulation. Comme Asmik à l'Assemblée française, qui a été invité par l'Assemblée française, alors il a été invité par une personne. La dernière fois par le Sénat, alors il a été invité par une sénatrice d'extrême droite. Il joue sur les mots, sur les notions d'institution. La photo des images, c'est deux stagiaires, il dit 50 visiteurs. Ça d'ailleurs pas visiteurs, ils c'est même la photo des soirs, le first Smith, c'est un carnet qui a eu, c'est ça, زنادي سيكنا يثيثا. Deuxième des choses, il a apporté son soutien à Israël, il a apporté son soutien à Boadam Sansal, il a apporté son soutien aux Émirats. Tout simplement, ça confirme ma conviction que le MAC c'est une marque de lingerie féminine. C'est ça le problème. Il a porté son soutien partout, il met rien son soutien. C'est une marque de lingerie féminine. Ah là là, المحقر ربي سمعتنا التليجرام. ثورة مولا شغليف هذا وين ساديو. أدولا dans 2 minutes سمحان. يا راه مالي شيء. هذا وين ساديو. قيم سلاش ديال الفيديو كي صغير بلودا التسديد راه là où il a demandé le soutien au monde arabe où il a demandé pardon comme la dernière fois il avait demandé le pardon au Mkhzen par rapport à ce qui s'est passé en 63 là où j'ai perdu mon père paix à son âme 497 il a demandé pardon à la place des martyrs وقادر يرفض السلاح. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il avait demandé pardon au monde arabe en général. Et il aura demandé aussi de le soutenir dans son projet. C'est la Karim, t'as quoi c'est là? Ah non, mais tu sais. Allez, mais tu sais. Ah, مسكين. يما. Autant qu'ils sont à nous soutenir, il s'agit du droit à l'autodétermination d'un peuple. À ce titre, je dois faire le mea culpa de la Kabylie. Longtemps, nous nous sommes trompés sur les cibles qui sont les nôtres. La Kabylie, en tout cas, stigmatisait l'arabo-islamisme tout en ne sachant pas qu'en stigmatisant, elle touchait indirectement les pays arabes et les pays musulmans. Je fais ce mea culpa parce que longtemps,
nous avons considéré que la réalisation de la Kabylie était soutenue par les monarchies ou les pays arabes en général et les pays musulmans également. ترى ذاك سلام دا مد شاو نقار ليبوكريزي مي في لا غرونديلي سي كريمينال او نقار ثاقي جا درس ميساج لي لايفر قاعد يخدم لي لايف اي كاثن لي musulmans en général non كاثن على دي l'islam politique خاطر كنت bon pour moi je reste toujours fidèle à mes principes je combattrai toujours l'islam politique ما وين يخدم كوم جو لي توجور دي وين يخدم تظليتي ستعين ربي دي شغلي سي با ماشي كاس ديال سنقول بريدو ترقي مغارة اي تورا تي بروبر ميليتون سي بروبر ميليتون كتحسبن ils vont le prendre pour qui du moment كان بدا ناقي les militants ينزلوا لي لايف anti-arabe j'ai une vidéo d'un militant du MAC il a signé le concert le pouvoir les 2 milliards دينا بقاذا ينسلمان اثن الصرغة غير الكل اثن الصرغة avec le temps اتسكر d'autres générations بلا ويقاذاكي بلا تعرض غنك اي فيتيغ في نتا في السينيال مثلا بلا ويقاذاكي يتظلل est-ce que cette personne a été sanctionnée par ce pseudo-président sur les réseaux sociaux? Jamais. Ça fait غير وين يخدم نتا وين يخدم سي ميليتون c'est mensonge jusqu'au bout. Est-ce le fait? Alors que le seul responsable de notre dépersonnalisation, de notre agression, de notre humiliation. Quelle agression? Mais l'agression, la Kabylie n'a jamais été agressée. D'adar في 2001, d'adar ces derniers temps. La Smith اللي تخدم soi-disant تسرتيثني 4 دورو اسكو بنك الحبس اسكو حبسنك جامي حبسنك كومبيان دو مارش ميم الكريل حيايا وانا سمي اللي غد النية الا هو حبسن هيا تمثل سي 2001 على مي 2021 ما يكشمو ما كيست الحبس قبل زيد ولاش باسكو يزرى الدولة تزرى بلي ذا السقلفان دا سقلف كان جنتن زران بلي لا Kabylie ني با افيك او جنتن ما سميت عداد une vitesse supérieure de provoquer une guerre civile voilà, et la division entre le peuple algérien تناك الدولة في اللي كيتقلبها قلاغدا tout simplement il y a rien tu es responsable de tous ces malheurs يتعاش la Kabylie et c'est pour cette raison la Kabylie s'est rendu compte il te calcule même pas j'en suis sûr لو كان ندي سواس صغير بلودي تسارى وسني ما دينيغ كومام دينيغ لو كان ندي سواس تخشم دار تمورت ماشي حاشاتون حاشا قدركم او كذا كدي تابعنا الله ماشي سملالينا اكيد وثن القبايل زاد رحنا تجمعنا كل فريسه غندادو فين الفريسه كشي ضقرنا فوق روي سورتو لو ديرني ديراباج هادي شو ذاك ميا ميك الحمد لله امي ذاك حضره امي يغزي في العمر حضر غاك تخلص ضين اين تخدمت خلصت شوف وسيك تورا لو بروبليم سيتي ميليتون لي فري باسكو زرا بلي c'est des esclaves, mais c'est pas grave. Comment qu'ils vont te considérer par rapport à cette vidéo? À travers des pratiques identitaires contraires aux nôtres. Les pratiques identitaires. Qui lutte maintenant? Qui combat pour l'identité? C'est les déclarations officielles de la haute sécurité de l'État algérien. On ne touche pas parce que le monsieur, il a touché à l'identité à Nazir. La réponse de l'Algérie n'est qu'on ne touche pas à l'identité nationale.
ودنا l'identité amazigh tout court, n'est que l'identité nationale. Aïe, qui se bat aujourd'hui pour notre existence? Est-ce que c'est toi ou c'est l'État algérien? Vive l'État algérien. Bravo pour leur travail. Toi, tu es un charlatan, tu resteras toujours. C'est le pouvoir algérien. Alors, Eh ben, il faut que la vidéo, c'est toi. C'est toi le malheur. Tu es responsable de tous ces malheurs-là pour notre jeunesse en Kabylie. Et... أول غير كاري. وين مي كي نقدر نكامل واش توالي خطوره سور تيك توك خلي كارك مني مازيغنايين aujourd'hui l'Algérie elle a mis une personne à l'habs et ça il se pose beaucoup de questions est-ce qu'ils m'ont enregistré parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui font des lives avec مني مازيغن ما تشطس non oui quelques-uns de là deux trois charlatans aussi des badissines وذاك نوفمبريين badissines. Aujourd'hui à Mérouche, l'Algérie, elle a mis tout le monde d'accord. Tu touches pas à l'identité, frère. Là, tu touches pas à l'identité. Et voilà. C'est de cette manière qu'on peut encadrer une nation. Tu vois un live du Mac, où c'est un haut place, il est toujours avec Excel. يرقم يونا ميروش يرقم يتصل القرآن ينس ستمسلم تينينس ولا فا fin de compte c'est même pas un exemple avec d'argument je suis Amérouche voilà Amérouche t'es là avec d'argument mais qu'est-ce qu'elle a fait ta religion déjà yawna si t'es chrétien d'argument ton chrétien ici c'est là il se tenir en fin de compte le Mac c'est la destruction c'est pas comme t'as dit à Amérouche l'islam politique je combat ah oui d'accord Ils ont jamais combattu l'islam politique. Tu sais, l'islam politique, Karim. Asmi ça le conflit avec Jamal Zitouni. Les membres de Jamal Zitouni font l'avion, la prise d'otage. Où se خدمنا شماك. C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Ah ouais, c'est la question que tout le monde... Voilà, j'ai fait un live avant-hier. Il y a même un mec qui m'a posé la question en commentaire derrière ça là. Personne ne peut savoir. Non, parce que سمحية أيغا Jamal Zitouni il était acharné. اسمي يغرى الكومينيكي يدي يخدم مسا سروال ليبيري ما توبسو 48 heures سينون ذا لا غير او نديكلاري لا غير الى جمال زيتوني مالا هكذا هدايا يديكلاري لا غير هيا قطعوا له راسو رميوه في لا كروند رو تيزي وزو ناس كزمتها ساقروسي معطوب ذكرت سي تيزي وزو انزر شو يزمر هو هكذا يخدم اما كالك موا ابري même pas 2 mois يتفدي لافيون quelle bonne occasion qu'il ne fallait pas rater. C'est une coïncidence, une bonne occasion pour eux. Asmi Séoul, le boycott scolaire. Qui a appelé au boycott scolaire auparavant? Qui? C'est le GIA. Le GIA Séoul, le boycott scolaire à l'échelle nationale. Nous l'a repris pour la Kabylie. Bien sûr, les traces de l'histoire, elles sont là. Elles sont là. C'est pas des trucs à cacher. Les premiers disaient le boycott scolaire en 94, c'est bien, c'est l'islam politique qui disait. Et lui, il a fait la même chose pour la Kabylie. Il a raté une année de scolaire pour nos étudiants de cette époque. M'sakit, regarde ce gosse pour rien du tout, et pour rien du tout. الساقي ما زد تخدموا الحسابيس ما زد ترصد الحسابيس رطاب ما زد تحسبوا سي 90 كان ثاني ضد ساون عندها في الداشوث عندها في اكزاكتومون دو كوا كيلي كابابل كانوا يحيى هناك فرحت معني سي ميرسونير والله العظيم شكوا سميك شمو يحيى على الحبس ولا متي بوسي هضر فلاس
Non, il a كان هذا غادي نهضر هذا في الشغلاكي هضرات فلاش هكاكي رابيدمون بليزيور فوا. J'ai essayé de mettre la puce à l'oreille الغاشي. وين يحرش نتولا وين يحرش هذا يروح سي بوزي كان لا كيستيون la décision qu'il avait pris en 2018 qu'il allait rentrer en 2018 non 2019 قبل هذيك شموع الحبس والله هذاك je ne sais pas parce que c'est pas que je ne sais pas je me rappelle pas juste de l'année si c'est 2018 ou 2019 il a fait une déclaration officielle sur son site né Séoul qu'il allait rentrer le 20 avril en Kabylie. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas de preuves écrites pour le dire. La غلط ونزمرها تدينيها مي زمر ما دروسينيين كنا مع لانو قال يزرن خيريو دا شو يضران لي بون زاكور تواخذ من ويحيى ما يروح وسيني بوعزة يروح كانيش يروح القايد يروح لا حكاتش الخبزي البيون ودي قمرة موكو ذا النيغوسي في قرية ما ذنق قبيلين نروح للحبس دي قمرة تفني oui tout a été clair. Non, mais après, après, je sais pas, est-ce que ils sont que fait mal de chute c'est l'indépendance de la Kabylie, ça existe pas. Si tu peux rêver, tu dors le soir, tu te réveilles le matin, ça y est, t'as rêvé. Mais, on fait des chutes c'est quoi le truc? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les dons qui fait rentrer Farhat? Attends, je sais pas, mais on est là, on doit aller que, c'est vrai, l'indépendance, elle n'existera jamais de la vie. Il fait tout pour son existence à Karim. Il est capable de يشجع pour la Kabylie الحبس باش يجي. Mais les gens qui étaient c'est ça qui m'inquiète le plus. Et tout le monde قاعد يتبان. On peut les compter sur les réseaux sociaux sur les bouts des doigts. On peut les compter. On sait combien ils يتبان. le mensonge qui خدم dimanche. سوق مش يجي دينا لا الحياة لا الدين ينعتي دعيناني comme ça يعني un mensonge قبل تنرجيس à partir de là j'ai compris qu'il passe son temps à parler sur les réseaux sociaux tout simplement Nikini je vais avoir honte à sa place de le dire il y a eu 20 000 personnes j'ai les vidéos je suis sincère. J'étais même contre certaines personnes nord, c'est des Algériens, il y avait 100 personnes, 50, 60. Non, ça c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y avait entre 1500 et 2000. J'ai la vidéo complète. Non, c'est vrai ce qu'il y a tout à l'heure, il y avait ça, il y avait 1500, 2000. Mais les 2000 nés. ماشي ديال القبائل الفراني لا بليبار كود الفراني القبائل كي قدلان دينا لا بليبار ديك السن زران بلي سون توش كونداني ils ont aucune chance de revoir la Kabylie زران بلي c'est terminé pour eux mais sinon le reste أكود الفراني parce que maître quand tu fais vraiment une bonne analyse sur ce genre de pratique Netsa qui est vicieux, il tombe toujours dans son piège, il va accepter sur la fiche officielle du MAC le rassemblement pour la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Ils arabent les قبائل تروحون هنا. Nous connaissons si la ville pouvoir. أسيني non تنخدم تروح ناكل القبائل باش يهز تويات الشطوح. Mais il y a des exigences derrière. Tu fais comme ça et tu fais pas autrement. Il est bien géré. Il faut savoir, comme tu as dit, sur les 2000 personnes, mon frère, il y a eu les curieux. Il y a eu les gens qui sont partis par curiosité. Qui fasse juste un rassemblement sans le 20 avril. Juste, il fait un rassemblement.
هذا جماع les maquistes يقلبالي. Et là tu verras à Méroche, il ramassera pas plus de 200 personnes. ولاش سمحي il a joué même sur la mémoire des martyrs de 63 il a eu 60 personnes ولاش قرا القبايل القبايل ذكرنا سمانا ذكرنا ماني الفريسه القبايل وتكينا دي قلنا دي الديراباج ماكي ولاش يا ريان ولاش القبايل. Comptez combien de drapeaux qu'il y avait à Méroche. Moi, t'as vu, je vais pas te mentir, j'ai la vidéo. Ouais. Compte combien de drapeaux du MAC qu'il y avait, frère. Il y avait Haroubé, Wallah, il n'y avait pas 50 drapeaux maquistes. Il n'y en avait pas, il n'y avait pas 50 drapeaux. Sur les 2000 personnes, tu vois les à Méroche, si c'était tous des maquistes, ils prennent tous à mon drapeau. C'est un maquiste. Il y avait 50 drapeaux maquistes. Ça, c'est... Non, mais quand même, il y avait pas le drapeau amazigh. Là, j'ai compté, il y avait deux drapeaux amazigh. À la marche. Ah, il n'y avait pas, moi, j'en ai vu. Oh, lâche le drapeau amazigh. Il y avait 2 drapeaux amazigh. Même le drapeau, le makhzen, il l'a mis de côté. Il y avait 2, maximum 3. Il a mis le drapeau français en valeur. C'est normal. Je comprends parfaitement. Parfaitement. C'est tout à fait normal, il doit rendre hommage à la France. Mais نتا يزرى لا شوث نكوني زراني مولا نسن دا شوثن زراني نكوني زراني مولا ناضا شوثن كوني ونسني مولانيس tout simplement نسنا كل histoire مولانا. Alors نتا c'est son droit le plus absolu de rendre hommage. Et la France, c'est un pays que je respecte, c'est un pays d'accueil que je respecte, je le dis, hein, sans avoir peur de quoi que ce soit. Mais la logique de refuser le drapeau, soi-disant, et tu mets en valeur le drapeau de celui qui l'a éliminé, c'est une trahison. C'est une trahison historique. Impossible. Ce qui fait اتفهم الضاقي باللي كل شيء يتواخذ ما دوغال غارد فيه رد ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe avec le Makhzen, ce qui se passe avec la Libye et d'autres pays, l'Algérie, tout le monde cherche à la déstabiliser, mais au fin de les portes fermées. Grâce à qui? C'est pas grâce à l'armée. Grâce au peuple sudé, le peuple qui la main dans la main. Je te jure qu'il y aura aucune tentative contre l'Algérie. Ça, je te le garantis aujourd'hui. Il y aura pas personne qui va prendre le risque. Parce que j'ai fait les vidéos des Algériens qui ont c'est pas on attend, toute l'Algérie, mon cher ami. C'est ça, il y a de quoi être fier. تهدر الشاويث ستمزافيت سترقيت الشلعيت نو شي با موا وسط قبيليت le moment difficile c'est la main dans la main comme un seul homme et derrière notre armée خلاص l'Algérie تفغس نفوس وزمرنا لها نثني بغان les provocations je ne sais quoi ذكريا soulèvement intérieur comme c'est la même histoire que Jamal Ben Ismaïl. Jamal Ben Ismaïl, c'est une provocation d'une guerre civile pour intervenir par la suite une fois de khlar. Beaucoup de gens, ils n'ont pas compris le sens de ce qui s'est passé dès l'Arba. Les 300, les 400 négres, paix à leur âme, compris Jamal. C'est pas au hasard. C'est fait pour créer un soulèvement ou une habsara. Après, non, il va y avoir des interventions d'autres pays. C'est le même scénario que la Libye. Et pourtant, tout le bien qu'il avait fait Kadhafi à ses citoyens, à ses enfants, à son peuple. Ou là, je vous dis, Kadhafi, ça a toujours été un homme. Il était la dictature, il était vive la dictature, c'est le fou. Aujourd'hui, je vais utiliser ces termes et vraiment, c'est ce qu'il faut pour certaines personnes. De la dictature, mais une véritable dictature, pire que celle-ci. Voilà, Karim. Non, mais après, tu sais, après, il faut continuer à Méroche. Nous, on les dérange.
Donc on les dérange, on se fait insulter. Tu vois les cinéma Masiba, ça elle a publié ta tête. زرع ولا تعال شاشة طاح فلاش ولا كتب أم قرقر لا أحسب هذه لعبت. Mais le problème, Meroche, on s'en fout. Moi, j'ai des photos avec de l'alcool, avec des mecs dans une terrasse. اللعيبة تروحنا على مارش انت تروح تسكر في مانيس. Tu vois, non, on s'en fout. Bien sûr. Non, je lui fais une vidéo, je lui ai répondu. Non, on s'en fout de ta vie. Tu me mets Kartas, elle a dit, elle préfère, elle donnerait son corps et âme et Farhad. Ça veut dire, ça c'est de la prostitution quand tu dis je donne mon corps et âme. تفلحتيس بالك فرحات ذويس 300 نا ذويس 400 وي زمرة داوي البترول سي حاسم سعود. Tu vois, quand tu vois des femmes le magasin Karna, adore corps et âme, asfikar même mon corps, elle j'ai des قيمة. C'est ça que je dis. حبا 30 هاكن مالات. Voilà. Essayer, comme tu as dit, tu as d'Israël, après, il était contre les Arabes, il soutient les Arabes, يعوق كيمانيس ندير يدو. Pourquoi faire? لا وي. C'est pour ça, mais comment ça se fait? Les maquis مازال تبعت يعني دوك يرنا monsieur là il a pété un câble quoi. مي انويثي سمح يا كريم ذاك كيكون ذاك المخلف شي طوح انويثي تبعت وذاك مساكي تحليل صار جان شاف ما قرا ما شاف وما يعرف والو. راحك شنو دكتور ان كابيل سيفيليزي ان كابيل qui a des sentiments qui aime sa patrie sa Kabylie allez deux ديال الماك jamais de la vie jamais d'afضل قبايلي de valeur هاك ديال الماك. Mec, juste à te faire on a toujours un copain, un pote, un camarade. Je sais pas, une cœur, d'ornara yarasen, WhatsApp, n'a aussi chaud. Mec, à signer, on connaît des maquis, tu chauffes, on fera de chez Krdem. C'est ça que j'ai pas compris. Comment mes ailes se mec, l'indépendance. Comment vous faites encore? Comment vous والله أحق ربي يا كريم لو كان هذه الماكين اللي جوست بارابور على لي دو فيديو ياكي يدي يخدم هكاكي وحق ربي ما عاود غير تزرد لي ريزو سوسيو لا يتزرد هكذا الماكين تستحق. On peut pas défendre l'indéfendable. Logiquement, franchement, il est en train de يتمنيك في لي ماكيس يعني يتمنيك في Exactement. Ah oui. والله مي سيتي ولا تسفريج اختنا كيعملوش والله ريغول هكذا غصة. وي ولادنا كاين كاين خدمه هذاك الشما هكا كيما لك راه دورونجيستري ما ولا صافو بالكو. الى يوتيوب عملوش كان j'ai fait une vidéo الخدمة quand t'étais 3 jours de suite je fais des lives sur TikTok je publie ma vidéo sur YouTube يجي 13 commentaires اسمه جوبا 13 لي كومونتير يعرف قداش راه يديني يديركم وبعدين يعاود يهضر يديركم يسي بلو كوا فير 13 كومونتير سور اون فيديو اي سا سي كون بيرسون. En plus c'est des romans c'est pas اركميت سيباس بابا معلي c'est des romans عامروش 13 وجات صبرتي ديكتور يجعل تصعيد الوقت تغرض هكا وين دي تسارو فاسي جدوه خليه. Je l'ai jamais bloqué parce que je bloque pas sur YouTube. Le monde entier leurs commentaires de il faut jamais arrêter à Mérouge. On les dérange. Je fais quoi autant que je dis vive l'Algérie. Bonsoir Yassine. Je te dérange dans quoi? Avec des gens qui sont algériens, qui sont musulmans, ou vivent l'Algérie. Non, tu سمحي suite à cette déclaration de dimanche وقادني غادي يقارنا الحركة أمكاد هضرن تورا أمكاد سعون الكورة جا خدنا اللايف. Pour moi c'est de l'impossible. كتشيلين soi-disant يقنوضحن يقنوغن
40 ans pour la majorité يكردان جون ونسينا أول قبيلي ديال الجزائر il défend la majorité 1000 fois mieux que toi avec détermination. كنتي تفاضل دي تمازيغ كونتر أكن يبغو يلي الحال أكن تبغو تيلي تسوات وتخدم دار العار ماكي وكيد العار يقيم من ايترنال سي بور سان كاساكي فرحة خدمة غاز اللاي باش كان هذا سينيغ الحمد لله مثل غير ما نكسو فوسيك سي سا. Ah, mais bon, après, eux, c'est des cannibales avec des narossards, c'est même plus des humains, frère. قال toujours ذاكي ها toujours je fais de temps en temps les lives mais pas tout le temps pour Laura. Voilà. Aïe Ouadina, attends, je prends le risque, j'espère. نكيني معليش نكيني أخ كريم on a l'habitude من تساقواد كان صب شقعد l'invitation. Aïe. Là, des fois, j'essaie de prendre des risques. Parce que je suis démocrate, j'aime donner la parole, mais oui, Regarde, juste s'il a des abonnés à Amero, simplement, mais ça a 2-3 abonnés, c'est pas la peine de s'installer. Ah oui. Ah, d'accord. Ça sert à quoi? Ça se voit qu'il a fait un faux profil. Tu regardes juste les abonnés, si tu vois qu'il avait un peu plus d'abonnés, ça les dit. D'accord. Si tu vois, il a 2-3 abonnés, frère. L'argument كان لك تركي. نعود سالي غير عطانو العرات تا سيتراجون toujours قرغاس نسمح تيو كون السين غير non je peux pas prendre le risque خاطر après le live c'est moi qui encaisse là شيك قارن ما كايني ولا Ça, c'est parce que avec des nerfs, mais je te sur TikTok, c'est incroyable. Pas de salet, yon, ouais, lendemain, ça veut dire les عباد. En plus, ils te enregistrent, tu vois, ça a une vidéo. En plus, ils gagnent même pas d'argent. Ils font rentrer de l'argent, juste à cahier pour t'emmerder. C'est tout. Non, سمحي ترى ما يلي ما يمكن عندنا بصح عميروشا. أديالي يوم avec un faux profil. Mais le problème, العباد عقل انت enregistré. C'est ça, c'est qui, frère? Ah oui, bien sûr, ah oui. Non, le problème, le problème, ما دروحض أتطيحو. توا soi-disant إدي قارن تتناغض في قبيليت. وريزرارا باللي ماشي عامر وشو ميدي الطياح. وريزرارا أتزرد الغيوليزم. الطيحة دي ويقال نادي تابعنا كنعمر وشو ويقال نادي القبايل. نادي القبايل فاش تكسر السار. ديك القبايل زران ما تولي ضد ما كني تخدم مرغوري يخدمن بور لي زوتر لايفر ان فكيدا لور فكيدا ندات لي برانسيب كاينك تناض في قبايلي تحمل قبايلي aucun principe aucune valeur pour moi parce que امدان انا يطيحن القبايل اون جينيرال ماشي شغل نو أرجو كان ننظر أجمثنا أرزقياكي وقيلا داكشي أرزقيني غادي تالينا بونجور أميروش في مونتي سي لو بلي أزول فلاك أبكي سيلي مصابان كيك مطيح غير كي شو با ماكيست vous inquiétez pas سعيد الحق تبوت تبيكوز جايما ثاني ميرتيك ثم قرأت تاجما صحيح Là, je vois les choses comme elles sont vraiment les عباد c'est malheureux يعني غتساليت افكد لي ديني كيف كيدريي علاش راه ترقب طرقه السبب باش نغسل باش الوالدين نغموثنا حتى ترقب طاق ما يواشو زعما ما ماشي البروبليم ماشي د لا بيرسوني يرقم اكو كذا دي تابعنا لايف سي دي سونتين دو ميليي اي تابع لي لايف بار لا سويت
الوغ خاصو تيوالى راه الله يبارك ثورة تيوالى زكا ام كايدينا تسناو شنا في تقبايليت سور كان بلون اشو تحمل ديت تقبايليت ما تحمل تقبايليت قدريت ايه وي لي زونسيان والله ماشي هو تيدينا ولكن يكون يبغى تقبايليت هذه سينتيراس وين يبغى تقبايليت تيقدر وتتهدوا يا راه كاينين كذا قبايلي انا الدين تقبايلي ثاني اي شاركني يدك هلا وتقبل هلا هو الغور كارس قيمه كان هذا والي شوف النيض بيني ورونك والله ما عمرو شهر سخنون سنا قبيلي نغار سخنون سنا غزرا غاريسي وين كاين يمر علي مغارا ثلو فتاي لما صافي لونطو كشي تمصلايط كاينو هالسين غير هكا يبان مليح مليح هاوي انت اللي غلي اللايف نسن ومن بعد كتسكت لا كيستيون وكدي تريبوندر دير كم اكتشيني ذمي سنبوم ديالك كش تعرف كش تشاكا ندري ترى ثاني رحنا تشتوني نعرفني راه تو الموند داكور يا فقر ما نهضر نكوني on soutient par exemple on soutient le pouvoir algérien moi je sais pourquoi je le fais avec dignité et la détermination parce que il y a des ennemis et des قصد نتا مرتاقي je dois être avec mes frères ah oui je ولا شاك دينا il y a pas de discussion sur ça وتسك غير فوز ديال مرسيو امبوسيبل اسمي افروتوك تمسالاكي بالك نوغال دي لوبوزيسيون سي تو افي نورمال Ah oui, on peut être opposant. Ou de l'Qarara Sagil Zaire, c'est le bonheur. Mais aujourd'hui, l'Algérie a besoin de nous. Ou tu vois les rares, nous, tu vois les fameux. Il faut poser la question à les maquistères. Est-ce que le programme du MAC? Là, ma poser la question. La prochaine fois, malade d'aller de Rorson, il y a une vraie réponse. Est-ce qu'il y a le programme, nous, à Qara? D'ailleurs, c'est un ماشي كان المسم بوم ديالنا راه كاينين سمحي انك كريمه ماس بوزي غاسن سنات لي كيسيون ناس كثانوني نكينا ثانور غريغاره ذا فلاح بوزي غاوند دو كيسيور تيد ما يهضر كون ربي اولا عندنا مورث اني تيدين دار ما كانش لي فرونتيير واش ولا مونير تاع لا نو تورا السنة قاعد نجمة متسلي ضارا كاك دينيا لو بروجي ايكونوميك في كان اختي دا قوضلي من انا في كان هذا لو بروجي ايكونوميك لو بروجي ايكونوميك ناناك الزطلة l'alcool et la prostitution légale حقر بركة je te jure C'est la vérité, ça c'est leur discours. Nanak, ça rapporte beaucoup d'argent, il faut bien maîtriser, surtout pour, c'est pas de mes habitudes, mais des politiques obligés des fois de dire certaines choses. Nanak, la prostitution, il sera bien encadré, هذا تساون طبان هذا تساون كلش يعني تزرع مامك ماشي دي مسلاني زمرا الدنيا نتقدروا كذا غادي تابعا مي سي فريمون honteux. C'est la débauche à خدمة l'économie de la Kabylie. C'est avec la débauche. Mais c'est... وكي قبل أنواع قبيلة كدي في كنيليس. والله la question qui se pose alors شنو اللي قبيلة كدي في كنيليس. أنواع قبيلة كدي في كنيليس pour faire ça. surtout قبيلي ما استوضب الرنيف. أكي خدم القرعة. وحدش وتستحي نار على خالد مساكيت ما Non, le problème, Méroche, je fais un message, je leur ai demandé le programme du MAC, sur Internet, tape ça. J'ai tapé une idée, c'est pas un programme des fraudes, c'est du n'importe quoi. On va être Farhat, il a fait un interview, il n'est de toute façon indépendant, ça nous connaît ne chevlaton. C'est-à-dire qu'il faut avoir des dons ouzel, des chevlatons. Voilà, tu sais, ils n'ont pas d'argument. Il n'y a aucun programme Gulmac, parce que il n'y a personne qui a posé la question. C'est quoi le programme? C'est quoi? Tu sais, au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se posent la question. Ils sont les frontières. Connaître l'économie, et aujourd'hui, quand vous posez la question aux maquistes, et bien la seule réponse qu'il y a, on se fait insulter.
اكزاكتومون كل ولا ذا كاين يكونوا فيه عباضروني تلحوم. وي بيان سور. سي Parce que le simple citoyen c'est son droit. ميروش اسنيكس لوبور، اسنيكس ليروبور، اسنيكس تريسيتي، اسنيكس كلش. اكتفك جوست ادرار اللي لا كابيلي انا غيتفك اسمع ايتا شرات تشوف نتا كاين تشبلاطو ثواغي تمكا توصل جذور ماك قارن تورا ما توالي هكاكي سرتا ماكيست ديري لايف انسن هذاك قارن de quoi vous avez peur. Si vous êtes sûr que la Kabylie n'est pas avec le MAC, pourquoi vous luttez pas pour le référendum. اما نفكايا والريفيرندوم خاصة ونرنوه النظام كيفاش الريفيرندوم ما كتفرق التامور ثامك اشوت إيه الرا au contraire يعني de ce côté là si on fait vraiment des analyses les plus profondes يحق ربي الراجلي n'est pas raciste. Il peut pas être raciste. Et لو كان يدنا غادي ياخذوا بعض لي راسيست اما كيطفن ايماجين توا كشي ندير البوفوار ايماجين توا دوا كيطفن هكاكي سندير اللي البسودو هكا هيستوريان يطفن الحبس يقول ندير البوفوار ازكا سنيني وي بور لو ريفيرندوم زاد شي يهضرون ديال لا كابيليه زاد شي يهضرون تفكرها الكيرا لا كابيلا دكرو كونتر نسان تشعل ابري البوفوار غادي تفرج وي القبايله ذكرنا كونتر هاد السرسطه صندوقنا ترزنا في قرويك. Qu'est-ce qui va se passer? L'État après الدولة نرنا تفرج ولاش لو ريفيرندوم ولاش لو ريفيرندوم y a pas le bon pour faire une annonce séparée une déclaration séparée pour سميت l'indépendance unilatérale اما هو تغني ديال القهاوس وحتى ندير l'indépendance unilatérale وين هذا الشغل ماشي شغلنا شغلنا ماشي دواكين كوني دي باري اون ايدي ذاك يهوان مي سور لو تيرا وتزمير ضرا عندك الراي. Tu sais, voilà, c'est la question que comment ils font pour suivre Farhat. Là, je suis choqué. Avec tout ce qu'il leur fait, le connaît de Farhat, il aura négocié avec le pouvoir de libérer les 40 condamnés à mort et renoncer à la politique et le match. Le connaît juste chez le ils s'en foutent. أرجوك أنا كريمة سنفكا واليك مثلا ديولين كابيلة زول فلاك أزول فلاك أزول كي تشيلي الله يعمر واش صافا تشيلي ما كدينا صافا قلا لكن يبغى باب تودرت لا ثورة بلي جي زعانا وي يكون وي صافا ربي لا ربي يون كان داير وي ولاش ربي تبع ضد اللايف تبع كان لايف ابري بون كاين ديجا لعب ذيك السنن باسكو ثلاث ديجا راه عمر علو ظاهر ما تشفيض عمر اني ذا بارينغ اباري وي ثلاث ديجا راه عمر علو يمرن بون ديك سمورتي اللي غيمرن على كل حال مي حكاني يتفلاك انك تاكل دي فوضى ما ديال البيرا وي والله راك قيت لنا نصرا مصا بالك نو تروحوا غير والله ما شفيها راه فلاش مي ويش ثلاثة بون سي كالكا يسنغ داغن إنا كنت كتغاز البيري اللي كيتاكواد هذا يفغ ما ديال البيري مانيش صغير ما صحنا خاطر بالك الصح ويسن جبار سيريوزمون صافي دير ماشي اللي كتبيت كيديفع في اللاك صافي دير سناك ما ندير ستيلي راه عمر علو سما غايدا ما من لعبتني سما غايثي ايه عمر علو كاع حق ربي ما شفي مش تموت دنوا داكور اش يخدم اني دايتي لي يخدم في تي سي ونتا تزمرت مثلا زاميليكشن تبع اميروش تورا هذا السيوله وي سي صا يسعيس مناظن ناس اسمي ساميروش سي صا نتا ياك داك كاكي
ماشي العمير واش يدينا بينا نيد لانك تاكل هاد الدفاع ديال ميم سي السيتي ناس يتشجع اللعيبه باش ديوي البيري امك ما تقول غمك سير لي كباري دي فرنسا عندها دوارنا كي يدرويشن لي جيتون لي روس مو عمير واش كان ميساج كيدي الحق هناك يسعى فرار الساعه شي كورن هناك تشكر الفلاس هناك يتساكوا زيزان اواه الكتاب كنا هكذا شويه دنان فوالا راح انت تلعب في مانيك راح والله العظيم il est monté juste يعني pour dire ça يعني لا غيو لا فساد يسقرف اسميس دنيغ عمر ذا حبيبي وهذا كيقرا ماشي انت يدينا النانيد راح تسقرف اظن دنيغ انا وليدي ماذا دا كاميرا شو مثلا نو مي سي فالي البيجي غادي تالاني يولي دودو فارا بريد مكارا يطيح إلا قاد يسقلف يفاد بريد زعما افيك سا سي با نامبورت كي كريم كشيني tu es de Paris c'est pas n'importe qui peut tenir un cabaret en plein cœur de Paris c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde mais c'est pour ça c'est tenir كلاني يعني واني تراني مساكين تاع حليل C'est pas une question à tourner normalement en plein live, franchement. ودي اسمحي واكيد النيفو نسن والزمير دار دافضي وندكسن يسناد يمسلا يسناد يقدر نكيني وحق ربي يتمثل توالي غمام من لايف نسن Ça veut dire, pourquoi il n'a pas dit à Mirojda Tchikour, il se déplace même pas dire le Bira, il tchia l'Aïbad. C'est mieux de dire ça, non? Exactement. Non, بقل كان كريم رحت ورات سبعة الله يبنسن أدا فضي وندقسن أم كهضرن أكدي بدو تاك ما تاينات ما كنا ستوشيل كان افيك دي زيد ستوشيل الموفمون ينسى دي غالي فافا كيماك أبرا دي تشوف بلي يديفون اون ايدي يديفون ان بروجي ايه يراه impossible de tenir une discussion d'une demi-heure tranquillement لا وزمرنا راه إلا كل ما ديني سيني مسلاينا كاين يندم سروال لينا غاتزرد بلي هلكين مساكي تحليل هلكين مالادي نوفيل سوغ سا تير اسميس مالادي مسا سروال نتا كنك يحمل نتا كنك يحمل يحمل ما يشعيو العباده ميكاداكي الناس داش الناس نانيين ça veut dire العباد même si le mec il se cadeuf, mais quand même, t'es venu ici répéter de chic de net. Ah oui, oui. أنا نديونا الوقت زعما بور مسالير ذاك يكسكش من الغاشي غا الحبس يثورا وثني يسكشمام ذاك ناضكون وي نو مام الكذب كي بو دويري لونطون والسنة سكذب مساكي تاع حليل اش ندير في ربي العقل فريمون ما يرى لو بلوز امبورطون امك عنده يون مسكين دونيتيس تروح الدونيتيس يصروحاس تمسا سروال ذي الروندا اللي زان D'accord, ils sont races donitis, condamnés à 20 ans de prison, aucune vie, وريزميرا دي صغر يماس, obligé دي يغالا دي السقلف. obligé دي يغالا دي السقلف مسكين. حليل. وي, obligé دي يغالا دي السقلف, هاد يغالا ماشي نتا. زاين مسكين, خاطر يغار. Il faut se mettre à leur place quand ils sont à la maison, seuls, هاد تخميمن. ما تخممنا كان تشغل سندوني قدر نحق ربي يا روفون رزقاك تدينين ترون ما قيمن واحد سن زرانا شو ذا سن يضران زران يرى l'erreur qui est en train de commettre l'Algérie avec tout ce qu'il est en train de faire vraiment au niveau مازال الطمع ديك السنة دوغالنا رتمورتنا غاش نتسمع جو تو جور ابري لافير دي زيميرات لوجيكمون ابري سيت ديكلاراسيون دو سون سوتيان aux Émirats سي تيرميني ولاش سماح ولاش غالد سونز اوكان بروبليم وي
سي با نامبورت كي تجونا ديك الجمعة ثمورها. ثورة داين. Oui, bien sûr. Oui, avec tout ce qui s'est passé là, c'est terminé. وداكي كتشبنا ثمورتها ميروش وداكي تنك الغلط الجيرا سي كاسكا فيها. الوغ باردوني وداك نقد من لو درابو سون يسي ميم با ودارت ياوي ولكن لا الجيرا لا باردوني كشمنا ثمورت في لي كاد غير الماك والله العظيم سي تيرميني l'Algérie. وي تغلط إلا الغلاظ كريم، إلا الغلاظ مي ما ثيلي دون ان موفمون تقدر اتولي سو جور دو ديراباج، سو جور دو مناس، سو جور دانسولت، اجبد ديمانيك وحدك بلا لادنا بلا الكونسونتمون دو l'Algérie. عاود تقبل دار الخساريوات ما ثنيك كومون. la moindre des choses, c'est négativement pour ce genre de dérapage. Voilà. Mais toura ولاش اللي نسون ديك السن سكرا بين مازال toura دي الموفمون ياكي ودي في غرا il est pareil there brave. Et on n'a pas le droit de se mâcher les mots, on n'a pas le droit de se voiler la face. سكرا بين إلا toura دي الموفمون ياكي there brave officiel. Elle est touchée par l'article 87 bis, qu'il assume ses responsabilités. Voilà, tout simplement. Mec, qu'est-ce que tu penses de Sdak Mouloud? Allah ما ساعة الوقت pour répondre à cette question. سمحي يا جماعة ما تشوف لك ساعة الوقت pour répondre à ça. C'est une question qui n'a pas de sens. Voilà, très mal. Ah oui, laisse tomber. قرنا غدا الزعيمة سلواي ملي كفوطين فلاس حق قوامي قاعدة في اسم القبائل ديني واحد فهمو يمكن لا قبايلين ماشي لا قبايلين ينهسي واش محتي قبايل يا بيرسون كي فوتي سور توا رزقي ينهسي ونسانا قاعدة انا هضرك ما كاينش يعني يكشم على مورث شتوفرا باسكو لا بليبار ديك السنه حرشن سنات نارود ما ونسان ليدونتيتي نسنت توا سنارا كتشمن مازال كتشمن ارتموت لا نويد مورو مازالوش نفقنا راه هضرك وين مسكين سنياس واقاش اسينا ناس فرحات وني سلسله سروال يا سامك ناس كشي اللي تسيطو سروال هذاك الناس يسلسل سروال كشي من دوزي الراكي تو سروال هذاك جمال تسوي C'est une réponse comme ça. Sur Facebook, sur Facebook, il doit avoir 20 ans, 21 ans. Il est qui تبدا فرحات قبايلي تيسلسا غا سروال والله العظيم. يونا كيف فكر يونا كيسلسا غا سروال. مثلا الحمد لله قاعدين تيدي تمزلين يسلسا ونسب. يسلسا سنتو سروال يسلسا سنتين وثني كان الكنوز بالعكس يسلسا ويدير كيسي سمان مسا سروال يقيم ولكن خير مسا سروال كي نجي بوزي نوتر كيستيون سان ما كيسنا سنتي كما فهمت مورثي دي صغار لا موتي عربنا كان نقولوا غنكينا نخدم لا دوبل ناسيوناليتي لا سي بوزان مي بوزان تيفو كد الفيزا تكشف تركبيديا ادخل بالناسيوناليتي Non, surtout, il s'attaque aux Algériens, Jalen avec Bruno Rotaillot, tout est fait, ils sont à l'abri, quelques photos avec certains ministres français, Jalen Zayen. Là, c'est la justice en France, la justice elle est indépendante. Combien de fois qu'il a été reporté, le verdict de votre porte-parole. On rentre pas dans les problèmes judiciaires, on laisse la justice française faire son travail. يا خدم متفلي شحال يدوني تسنيامس شحال كنت زريد الحق على الكوميساريا كريم شحال السنين وكلي ماكيست
السنيانة وهذيك الشمغة الحبس الجيجيان يدي روح نسخن بنية السنيانة ابري لا بوليس ني ولا مون كومبورتمون ولا نبكيس نهضرة جو تو جور اردك الدنيا ميم مون افوكات il allait parler c'est la responsable de la police judiciaire ça sert à rien mais moi je suis en train de l'écouter mais vraiment bravo والله راك كي سرس غاس ندير كل شاف الطابلة او وحق ربي même tu peux dire que cette vidéo ça a été trafiqué. N'est-ce quoi? C'est mes propos, c'est moi qui a parlé en 2021 dans ma voiture. J'ai fait le live en Algérie, j'ai dit ça, ça et ça. Mais la chose qui est vraiment surprenante, ils ont porté plainte, et ils ont fait un signalement contre moi. Quel soulagement. Quel soulagement, parce que je suis une personne qui pèse ses mots. Il n'y a en aucun cas. النيرد ذلماك إجنغان جمال غيك سرغن لا كابيلي أشد النيرد لا فيديو نيس عداتين النيرد ceux qui ont fait ceux qui ont commis ces crimes ils méritent ça ils méritent ça ils méritent ça Niassoura ils l'ont reconnu ça fait ceux qui ont reconnu ceux qui ont fait ce crime ces crimes plutôt c'est vous قلا كنت porté une plainte نكون دني غير تكون وي oui j'assume ويروح mon dossier le procureur de la République et ben 16h30 on va la libérer tranquillement sans aucun souci et sans aucune poursuite pardon sans aucune poursuite au contraire ils se sont rendus compte que c'est une vengeance voilà quand on n'assume pas ses responsabilités et chaque où tu portes tu fais un signalement et tu es incapable de donner des arguments qui tiennent la route donne des arguments viens mais qu'est-ce que ça les autorités quelques messages quelques vidéos ولا نرى كل شيء ولا واحد 4 à 5 qui se regardaient entre eux c'est pas possible, ça se passe pas en France comme ça. Si, mes chers frères. Ah ouais, c'est sur le sol français. Toutes ces personnes-là qui menacent dans ces vidéos, ils sont tous résidents et la plupart double nationalité, ils sont en France. Vous faites quoi? Vous savez, les Kabyles corrects et honnêtes, ils sont vraiment menacés, mais très graves en France. Il y a des chanteurs, compris moi, ils peuvent pas à Paris sortir en famille parce qu'ils tombent sur un maquiste. Il va lui manquer de respect devant sa propre femme légitime, devant sa mère, parce qu'ils ont pas de limite. Là, ça. ومازال لا سويت لا سويت ماشي ترى دورة في الناس مازال سي بور بيانتو روجاك مايونس تجيني مالكه ما عطوبهاش تخدم مالكه مسكين تجينا رقم الملكة حملنا الوناس فا كومبروندر ذولاك تشيني كيلك شوز فا كومبروندر تشيني لا كونتراديكسيون هذا رقم ولت ما سنماتو بيرا دينا حملها ماتو oui. Je suis dans les réseaux. Avec les maquistes, tu publies le plus, le plus, وين كاين شوف غاس العقل كريمه كما لا فيريتي جامي سكاد لو كان ساين في اللين دي مونسونج خما دا بروباغوند في لسنا سكيت بعد في لسن اثين زريض اثين شكشمنيه على العبس ما دزو معاهم اين كوي وند قاره شوي وين دي طربت قبل الدهره في الحاجه غير مشي على بروف ا كوتي avec qui tu joues mon petit bijou jamais c'est pour ça je les ai mis au pied du mur et مازال attends ça m'a رامي تشري تردع
ولا عبد الحق راه يضبالن وتعطلنا راه يضبالنا عبد الحق دينا تعقل فاطمه ركازيس انا رشك ما كريم انا بروشان روح كيما دي ثالويت ولا ديك تعطي الغلا وتعطي الغلا روح دي لهنا داين دلوان تسعين قريب العشرة كريمة كما هو اللي كان قالو غنخدم Moi, personnellement, je suis contre le Maroc. C'est comme si c'est terminé, frère. ذا جدير والله هذا جدير أحقر بس c'est la poisson mais رجعك دينا غصة même quand tu écoutes leur live يبتدرون أنا في قبيلي تدشى تهضروا سواء درك من عميروش نغدرك من وين نغدرك من الدولة dans tout leur live RSE en 2005 jamais rire un live بلا ما argument بلا ما critiquer et ça veut dire ils ont pas de programme. أرقمت ذا كونستيتيسيون غورسون. La plupart même ils ont pris l'ancêtre كتموت. Au sein de la France, il y en a qui ont investi dans des commerces, dans des taxis, dans voilà. Tu m'as fait rappeler là يوون c'est en 2022 يتساروا في اللي الرقمات ايناه شكاع غاشون بريفي il a rien compris الريح تدورة سكواسن جماعة وذا هضرت في الليل ناس اسمع السول غير تمورت جو تو جور ميم با هيا 2 heures غرو ماكسيموم 2 heures في كانيدا كوا دوسينس ناس تشوي كونتر لالجيري كشتيني هناك هو شوي كونتر لالجيري ناس باكين قال كي نسقسيها ناس ماذا ركازيت اللي فا روندر لي 7 مليار دو رونساج كتابري اي تا في سا تا في سا تا في سا امك تزريض ناس تشوي مال طومبي ناس نقبل الهضره وندير لي ريزو سوسيو الما ديجا الما عدو دوسي نسدي الميزان زريغ دا شوت زريغ دو il vient زريغ كيس كي في زريغ كيس كي va faire tout ce que tu veux alors tais-toi tu te la fermes سكوسن جامي عاود يورد في ليل حاجه جامي داين سني لاقان. Non, parce qu'il y en a qui ont reçu du courrier un exemple de remboursé, ou des qui souffrent de 700 000, 1 milliard. C'est bien avec le MAC. Nous, on est à le MAC. Ils sont venus, ils ont escroqué l'enseigne, ils sont venus ici, ils n'ont pas le choix, adhèrent avec le MAC pour avoir les papiers. C'est tout. Ils sont avec le MAC à cause des papiers. Voilà. Les papiers. Il n'y aura personne qui le marque. وي قال يقيمنا كثيرا اكو لي سون بابي مساكي لو كان سن صلاح نسن ما تشاكاكي يا خاي طفيت نسلا تيستاسيوني دو سيتويانتي هاكي يخدم لا شنو يخدم ساكيتي ولا شنو يخدم انت يخدم لا بروباغوند مونسونجير ميتومان ابري خاي يخدم دان بابي la citoyenneté kabyle هذا سنتي خدام نروح حنا تديبوزينا لوفرا بور pouvoir déposer leur dossier plutôt en tant que réfugié politique voilà وريزمير هذيك الشمال ah oui c'est une médaille en plus 5 condamnés en plus voilà bien sûr والله لو كان يوفير شاك جور هذاك الشمن 100 الحبس رزمه اين ما قلت له لك راه بغينا تاونا الحبس تاونا هايا وقاعد يجبدني ما نسن سي تيرميني تفرا خلاص باسكو يا بلو بيرسون اون الجيري لو بو كي ريست اثنان داكي مساكيت ضاعن ربي جاتن دونيت جاتن دولة توتيتن غاداين فرحاتين طليتن فوالا يا ريان دو تروك يا كريمة كما ايضا كاز تيرقال علي راح دير انا مفرز صحيت ميرسي